Lejela Utzolcibil domingo 21 de febrero. Tusok Innova, Tsokuyap Tamako Oxac Hospital. Leolale, Kukata titulacal Kahnalo Bemo Nayeluyolo, Yanakutukulo, Ubeto Bashetzante Lukalandi Guto Olalo. Beyomato Antal Talamil, Ikiluchupul Hospitalo, Wakashul Sagujek Abda Ukuchilo Meya. Le jueves 18 Sokumano, Yucatane, Kahto Nutsaba Ukapelu Bakunele coronavirus, Tiatuntulakal Makumeya Tunti Nahilo Toholal, Waukalanilehelo. Leche lleno tuntu cuchillo dos hutzakale mako y antio le covido. Ti 16 un pele el hospital y el clínica. 10.700 un pele le vacuna tursa tumen umula il Pfizer. Le lo 17 de febrero kakuchi. Tulak le helo tsokulas abaltile makubo. Le domingo 14 de febrero ya Yucatán Yucatán kuchulak 15.630 un pele le vacuna yola le coronavirus. Takuts okshakal beta behlai kuyese que 71% tsokutsabali. Tanus abale vacunati mako chihanta ko tumektan kahilo Valladolid motulitel konkal. Baskus atanta atelu helhek apta kuchilo meyaje letietum bishuyoxal hospital mako kohanobo. Taktirik imbelayan 206 juntulule mako pactole kohanila tijegelas hospitalo. 27.747 max okuyolin tikubao. Matuchik paltio mishbal mishtupatalo pakikoble kohanilo. Le buca mako ba 87% titulak le machos okupaka le kohanilo le tiobe 31.978 juntulul. Behla Chik Paulak 75 Mac Pacti Coronavirus 38 Tukahiljo 16 Progreso 5 Tikul Cantule Tekash Ostule Uman Katule Valladolid Jujuntule Akanke Konkal Homun Kinchil Temash Yetel Tisimin Yanuntule Tashetushutal y Chile 31.978 max ocupaca tiole cojanilo 272 juntulule Tashetutalo Chenway Tukahil Hoy, Soguchik Pajal, 19.772 Mac Pacacti Coronavirus, Taktuk in el 20 de febrero. Letio Betillano, 5.675 Juntululeto Shamanil, 5.332 Tulak Enil, 1.858 Tuchumukil, 2.697 Tunojolil, 4.210 Tuchikenil. Y Chile Solsi Belaxek Ojelvi, Beglakin 10 Maco. Kato Shiwete 8 kolelo, letio bukinilo betian ichil 46 tak 81 jabobe. Yashtai kohanil tio hebistum talamil tu presiono, diabetes yetel kohanil tu riñono. 7 cacheti kahagolo tu kahil hoy, yetel seye, tel chak pueblo yetel tikule, jujuntul ma kim telo. Sokuchukik, 3.393 mac, kimik yolale coronavirus. Y Chile boca cojano ya no 632 juntulule hets elianico matubuktiole cojanilo calano tu shakaltal tu sakyahilo umolail to olal Evisok aliko 206 juntulule mako cojano bo ti calano jumpuli hospitale yanulak obe tu patiko bashko nuyes le shak albetan tiobo ukinil tulak le mako pactiole cojanilo tian y chilumpel winal tak 99 jabobe uyesa hilo le semáforo ya kuchik besike chak ankanyanil Hebisto kuyala lo bishenile semáforo kutsabak ahol bileka nupuk 15 kino beyo humpeli litun shan kuntsabe ohelbil yetele kuchik besik uhala chilulumil México